Well, Tony, good morning. Say na ubusame say Kotokone has bebo this week Sunday. Na Kotokone has bebo say na feeling city. Kotokone has bebo dia normal mensan so na megina so dia kama o fans ana say wetiefo atie say Kotokone has bebo say dia na esitie. Di kan meka supporters. Se Kotokone has bebo supporters ma uhu feeling say the Kotokone has bebo e Kumasi say the city. Obehu say taxi drivers, trotro even kura obi anamo no okura. The flag other say has an answer Kotoko no be kura sa flag ni bi. Enti e ma uhu say bibi beba so e Kumasi Kotokone has eba behia. Ana o de ba players so afem so Kotokone has bebo na ye player. Sa Kotokone has match no ebetima mo wagya ball bo ana ebetima ma wo ball so akosoro edi enti na meka sa se wo ball no wantima mo ni yie ne bie nam so ma Kotokone has go e fa so ma ye sha etimi ma ugya Kotoko ne bo ana se has ne bo meka se jereje na wada Kotokone has ya bo bi share no o se mina me share ni nkran ma otimi tra Kotoko ball no share no na me be yi ball no free net na me ka chense jeri nya hwe obe bounce back o se de me kan no share ni nkran pa ena ma ni tra etimi tra Kotoko eto aso da gua ma Kotoko enti se we player na Kotokone has ebe ball na both sides wo Kotoko na ache wo hasa wa hwe ya o ma go bi foul so na sha ebe end wo football career. Ana wo de ba coach so a ene so timi happen sa say Kotokone has bebo na your coach na wa ye wo selection ye want to no ma ya ene so Kotokone has emu ba ku bia concede defeater ene so ma coach ni etimi sakew etitoni na obusa mi Kotokone has bebo a sa noma miensa me kan ye ana eta happen e wo Kotoko ene has match mi di kan ye supporters no ye to so ye players no ana de twato miensa no ye coach se want to no ma ye na oma utimi lusu a etimi ma yetimi sakew nti na se ubusa mi a na Kotokone has bebo a se le feel ni city no eno na madana di akire wono.